Sa nama Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, dobrodošli, Petre. Dobro jutro, bolje našao. Evo, nastavlja se tehnički dijalog s Prištinom, a sutra je 3000 dana od neformiranja zajednice srpskih opština. Jeste, tako da naš odlazak u Brisel između ostalog počeće i temom o formiranju zajednice srpskih opština, s obzirom da je prošlo 3000 dana od kad je potpisan Briselski sporazum i od kada Priština nije ispunila svoj deo obaveza iz prvih 6 tačaka ovog prvog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština. I to će svakako biti jedna od glavnih tema. Pored te teme razgovarat ćemo i o nestalima. To je važno pitanje, to je prosto pitanje koje opterećuje dve strane, koje nije samo pitanje dijaloga, već civilizacijsko pitanje i na kome mi insistiramo da bude rešeno. Razgovarat ćemo i o sprovođenju sporazuma o slobodi kretanja, s obzirom da znamo da Priština zloupotrebljava ovaj sporazum, kao i o drugim sporazumima koji su potpisani, a koji se ne sprovode, između ostalog i sporazum o zvaničnim posetama. Vi znate da i nekoliko puta i meni, ali i drugim članovima vlade bio je zabranjen ulazak na prostoru Kosova i Metohije, apsolutno suprotno sporazumu, i to je nešto što mora se promeni. Vi ste bili za Vidovdan na Kosovu, tako ste mi rekli malo pre u razgovoru. Za Vidovdan se vezuju mnogi skandali, da kažemo, koji su nastali na Kosovu. Uhapšen je Risto Jovanović. Evo sada, nakon Vidovdana, vidimo da su 13-godišnjaka napali na Kosovu. Kako to komentarišete? Evo, vidjeli smo tragičnu priču o srpski, koja je jedina poverovala da možda se vrati u svoj stan. I vidimo da... A čekaj, ti si joj rekao da može kroz rešetke da je ubacujemo hranu. Nisam ja tako rekao. Šta si rekao? Znači, ovako, prvo da vas ispravim, za Vidovdan se vezuje i naša istorija i pitanje našeg identiteta, ne skandali. Ono što se dešavalo za Vidovdan jeste bruka i sramota prištinske strane prema Srbima koji su došli u Gračanicu i na Gazimestan da proslave Vidovdan. I ja sam bio sa svojim narodom i u Gračanici, a zatim i u Kosovskoj Mitrovici na Svečanoj akademiji univerziteta u Prištini, koji je izmešten u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, ta vrsta sramote, a to je sve i zabeleženo i videokamerom i telefonima, dakle, pretresanje monahinje pred ulaz u Gazimestan, zaustavljanje Srba i pretresanje svih automobila sa srpskim tablicama, to je apsolutno nedopustivo. Da nema smisla da monahinju maltretiraju. I on je odmah uhapšen. Da vam kažem, sve to što se dešava jasno pokazuje kakav je odnos prištinskih vlasti prema svemu što je srpsko, uključujući i srpski narod, ne samo koji živi na Kosovu i Metohiji, već uključujući i svakog Srbina koji dođe na prostor naše južne pokrajine. Vi vidite šta se dešavalo sa Dragicom Gašić. Reč je o ženi koja se pre otprilike 25 dana vratila u svoj stan u Đakovicu. I onda je krenuo taj stampedo neprijateljstva mnogih iz Đakovice prema ovoj ženi, prvoj povratnici ili, da kažem, prvoj Srpkinji koja je došla u Đakovicu. Pre nje se niko nije vratio. Posle ratnih sukoba. Pre nje niko se nije vratio u Đakovicu. I šta se dešava? Žena dolazi u svoj stan, od tog trenutka kreću pritisci na nju, kreću, jedna vrsta prvo verbalnih napada, a zatim i lepljenje najrazličitijih fotografija sa preklanim ljudima, sa porukom da će i Dragica Gašić tako da završi ukoliko se ne bude iselila iz Đakovice. Na sve to uključuje se različitih 11 nevladinih organizacija koje onda šalju peticiju takozvanoj vladi u Prištini da ta žena bude isterana, pa je onda nevladine organizacije traže da ona bude protest ispred njene zgrade i tako dalje. Kako? Umesto da je štite, oni traže da on bude isteran. Nedavno sam govorio i na nacionalnom, dakle ovde,
Da, konventu, nacionalnom konventu, tako je. I između ostalog sam njima rekao, dok s jedne strane njihove kolege su i tekako aktivne kada govorimo o civilnom sektoru u Prištini, ali aktivne na negativan način, tako što, dakle, proteruju prvu Srpkinju koja je želela da i koja želi da živi u Đakovici. Mi s druge strane, kada govorimo o našem civilnom sektoru, gotovo da nismo imali nikakvu reakciju, sem nekoliko slučajeva, dakle, onih koji su na to pitanje reagovali kako treba. To vam sve samo govori o tome kakav je odnos između ostalog Albanaca prema Srbima, ali opet s druge strane to vam između ostalog i govori kakav je odnos ovde građana Srbije i Srba prema Albancima, što i jeste dobro. Dakle, ja ne volim da se mi ikada ponašamo onako kako se sada Albanci ponašaju prema srpskom narodu, a podsjetit ću vas, ta vrsta neracionalnosti koja postoji i sada u albanskom društvu i kod albanskih političara i kod Aljbina Kurtija, nažalost je postojala i kod nas pre 20 i 30 godina. Pa između ostalog to je i rezultiralo mnogim stvarima koje su se dešavale kasnije. Naravno, ne samo to, i nije naša, dakle, tu glavna odgovornost, ali suština je u tome da sada Kurti ne shvata trenutak, ne razume vreme, ne razume realnost, ne shvata svetske političke prilike i činjenica da sve negira, da neće da učestvuje u dijalogu, da neće da prihvati sporazume koji su potpisani, jer govori da su to potpisale nekakve vlade pre njega koje su nelegitimne. I da sve počinje sa njegovim dolaskom. I da sve zapravo počinje sa njim. I mora američki ambasada da ga upozori da istorija ne počinje. Tako je, na što mu je predsjednik Aleksandar Vučić jasno rekao da pa nije taj 14. februar dan kad se rodio Isus Hristos. Tako da on mora da jednostavno shvati da ne počinje istorija sa njim, nego jednostavno postoje obaveze Priština koje je preuzela i u periodu i pre njega i ono što je pregovarano sa prethodnim vladama i to mora da se poštuje. I to je između ostalog ono što ćemo mi tražiti sada u Briselu. Dakle, implementacija svih postignutih sporazuma. Mi smo sve sa naše strane ispunili, dakle, stavili smo potpis na sve sporazume. Deo obaveza koji je sa beogradske strane je ispunjen, sada Priština treba da ispuni svoje. Jer kako uopšte mislite da mi uopšte idemo dalje, da razgovaramo dalje, ako Priština nije u stanju da ispuni ono što je dogovorila, a ako nije ispunila, znači, jasno je da ne postoji ni minimum poverenja i kako mi možemo njima bilo šta da verujemo u budućnosti da će oni da ispune ako ne ispunjavaju ono što je potpisano i pre 8 godina i ono što je potpisivano od 2011. pa nadalje, uključujući i 2014. 15. i tako dalje. Znači, mora da postoji minimum poverenja. Jer bez tog minimuma poverenja mi ne možemo da pregovaramo. Mi ne možemo da razgovaramo. Jer da bi se dve strane razumele, da bi došle do kompromisnog rešenja, znači mora da postoji jedna vrsta normalne komunikacije, ali na kraju krajeva mora da postoji ono što je sasvim normalno. Da kad se nešto dogovorite i kad nešto potpišete, da to mora da bude isprovedeno. A ne Aljbin Kurti kada kaže zajednica srpskih opština nikada neće biti formirana. Pa čekajte, zašto smo mi tolike godine pregovarali u Briselu? Zašto je svoj potpis stavila Evropska unija na to? Ne bi ni potpisali te tačke, ne bi implementirali... Mi smo to upravo potpisali da bi obezbedili kolektivna prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji koji nema, koje se gaze svakog dana, uključujući i Vidovdan o kome govorite. Ali od početka govore da je to nova Republika Srpska i da oni to neće dozvoliti. Marić, on govori da je zajednica srpskih opština neka vrsta, kaže, nećemo to da prihvatimo, to je neka vrsta monoetničkog koncepta koji se ne uklapa u multietničko društvo Kosova. Ma nemoj. A šta je Đakovica? Pa Đakovica je tipičan monoetnički grad gde nema ni jednog Srbina, gde će jednu jedinu ženu žele da proteraju. Jedna žena ne može da se vrati u Đakovicu. I slušajte, i onog trenutka kad sam se ja sa njom video u Gračanici i dogovorili da joj pomognemo i finansijski i u svakom drugom smislu. Šta si ti zapravo rekao? Evo, neki su rekao da ćemo ubacivati kroz rešetke hranu. Ono što smo mi njoj prvo obećali, jer ona žena kada se vratila rekla je da se boji pre svega za svoju bezbednost. Znači, lupaju i na vrata, kamenicama joj razbijaju prozore i prvo što smo želeli da uradimo to je da postavimo one čvrste roletne, da postavimo rešetke i da postavimo blindirana vrata, da žena koliko toliko se osjeća sigurno u svom stanu.
Međutim, onog trenutka kada smo nabavili ta blindirana vrata i kada su vrata doneta u zgradu da budu zamenjena, kosovska policija je odmah konfiskovala ta vrata. Zašto? Uz obrazloženje da je prethodno potrebna odluka opštine da bi žena mogla da zameni svoja ulazna vrata. Možete vi da zamislite kakav je to apsurd i dokle to ide. Svako može staviti na svoj stan kakva hoće vrati. Znači, mogu blindirana vozila koja dobijaju gotovo svakog dana ovi iz Prištine, dakle, od svojih mentora kosovske nezavisnosti, da bi time pretili Srbima, a ne mogu blindirana vrata za ženu koja je ugrožena jer se nalazi usred Đakovice. I onda smo naravno rekli da ćemo ono što činimo i kada je reč o našim monahinjama koje se nalaze isto u manastiru Svete Trojice u Đakovici, da obezbedimo čoveka koji donosi hranu monahinjama, da isto on donosi i hranu Dragici Gašić, da žena ne bi morala da svakodnevno izlazi i da se suočava sa najrazličitijim pretnjama. Šta je ona tebi rekla? Zašto je ona isprkosa rešila da se vrati? Svi su je govorili da to ne pokušava, da samo ulazi u probleme i u životnu opasnost. Reč je o jednoj pravoj Srpkinji koja nikada nije prebolela svoju Đakovicu. Onako sa očima u suzama mi je rekla... Nije živela od bombardovanja? Od rata tada. Tada je napustila Đakovicu. Sada je u penziji i onda sve vreme je razmišljala kako će i kad će da se vrati. Kaže, ja sam se vratila u svoj rodni grad, u grad u kojem je rodila svoje dvoje dece. Čekaj, neko kontaktira od komšija s njom, bio ko? Ne. Ostali su neki koje ona pamti? Ne, to se sve izmenilo. Tamo nisu sada apsolutno prijateljski nastrojeni prema njoj. To nisu više njene komšije, niti bio? Nisu, ali ona je u svom stanu i mi ćemo da joj pomognemo da se izbori za svoj stan, s obzirom da sada je stiglo nekakvo novo rešenje opštine, da to sad više nije njen stan, nego stan koji pripada opštini. Naravno, odmah smo angažovali advokate i s te strane pomoći ćemo joj, dakle, kada je reč o toj pravnoj strani. Ko žive u tom stanu umeđu vremenu? Albanci. I ona je na sudu dobila da može da se vrati u svoj stan? Ona je sve vreme imala taj stan. I dakle, sa njenim znanjem su određeni Albanci, dakle, ti stanari, živeli u tom stanu i čuvali, da tako prosto kažem. S tim što onaj poslednji koji je tu živeo jedva je hteo da izađe. Međutim, na kraju je morao zato što je to stan Dragice Gašić. I sada neko da kaže da to nije njen stan, da ona u svom stanu ne može da promeni vrata, da ne može da promeni prozore, samo vam govori o težini problema sa kojima se Srbi suočavaju. Tako je, simbol stradanja srpskog naroda i odnosa uopšte Prištine kada je reč o srpskoj imovini. Jer ja, da vas podsjetim, ima skoro 70.000 najrazličitijih zahteva koji i dalje stoje i koji su nerešeni za upravo uzurpaciju srpskih stanova, kuća i imovine. Jer Srbi ne mogu da uđu u svoj posed, jer kao što znate u njima se nalaze Albanci, oni su to preoteli, na sudu su uz pomoć lažnih svedoka uspeli da dobave sve papire da su oni vlasnici tih stanova, a zapravo nije tako. Takvih primjera imate koliko hoćete. I onda kada jedna Dragica Gašić uspe da se vrati u svoj stan, diže se frka. Šta kažu njeni prijatelji iz srpske zajednice? Šta su joj govorili kad je krenuo? Ovo delo je kao očajnički gest, nešto... Nije to očajnički gest, to je hrabar gest. I kad vi vidite tu ženu... Ona hoće da ohrabri i druge da to... Kad vidite vi tu ženu i kad vidite kako se ona bori i da sama odlazi u svoju Đakovicu gde nema ni jednog Srbina, a ona je prva koja se vraća tamo, jasno vam govori koliko svi mi, s druge strane, upravo ugledajući se na Dragicu Gašić, treba da se borimo za ono što je naše i da ne posustajemo. Da li žele da se vrate u Peć, u Prizren, u Prištinu? Kako da ne? Između ostalog, jedna od tema koje ćemo pokrenuti u Briselu jeste i pitanje povratka interno raseljenih. To je tema
koja je bila pokrenuta. Jer Evropa to traži, da može svako Prošle godine u okviru tehničkih pregovora 10. decembra je bila poslednja ruda tehničkih razgovora gde ćemo svakako da tražimo da se intenziviraju razgovori po pitanju povratka interno raseljenih, jer ima mnogo onih koji žele da se vrate. Ali ima mnogo i onih koji su zastrašeni. Upravo slučajem Dragice Gašić, upravo slučajem Bogdana Mitrovića i drugih koji kao interno raseljena lica kada odu u svoja sela da posete svoje oskrnavljene grobove, svoje kuće koje su srušene, ih hapse kao ratne zločinci, tajnim optužnicama za navodne ratne zločine i onda ljudi se ne usuđuju da dolaze na prostor Kosova i Metohije ili ih pritiskaju da prodaju svoju imovinu, a ako oni to neće da urade, onda uz lažnog svedoka ih optužuju, kao što rekoh, za nekakve zločine koje nisu počinili, pa te ljude drže u pritvoru po 4-5 meseci, pa kad se ispostavi da nemaju ni jedan dokaz protiv tih Srba, a naravno mi plaćamo i odbranu za te naše ljude, onda ih puštaju. I onda u takvoj situaciji, naravno da ljudi ne žele da se vrate. A ima mnogo onih koji bi voleli da dođu na svoju rodnu grudu. Ja sam nedavno bio u Metohiji, posetio sam istok, posetio sam tamo naše povratnička mesta i u Dubravi i u drugim selima, razgovarao sa našim ljudima, pomažemo šta možemo i gradimo kuće, ali kako da vam kažem, kad smo posetili Radoja Pumpalovića, Srbina koji živi u Dubravi, koga su 5 puta u poslednjih godinu dana napadali, on, bez obzira što su mu sada obezbedili i video nadzor i novu kapiju i pomoćni objekat, sve to lepo i drugima to pomažemo, ali bezbednost je najveći problem. Vi znate da od 1999. godine mi nemamo ni vojsku ni policiju. I mi ne možemo da obezbedimo bezbednost našim ljudima na prostoru Kosova i Metohije. Znači, dužnost je KFOR-a i kosovske policije da obezbeđuju mir, da obezbede mir i da obezbede bezbednost za naše ljude na prostoru Kosova i Metohije. Pa možete da zamislite... Evo, ko je napao ovog dečaka Krstića? Možete li da zamislite tu vrstu paradoksa? Da u danu kada je generalni sekretar NATO pakta, gospodin Stoltenberg, u Prištini, i kada govori o tome kako je 2013. godine potpisan sporazum koji između ostalog jasno govori da ne može Priština sa dugim cevima i oklopnim vozilima na sever bez odobrenja KFOR-a, ali i bez odobrenja 4 gradonačelnika iz 4 opštine na severu Kosova i Metohije, u tom danu u selu Gojbulji predveče napadaju Nikolu Perića, dečaka od 13 godina koji se vraćao sa fudbalskog igrališta, dakle školskog dvorišta, gde se igrao sa svojim drugarima i krenuo kući. Njega je pratila grupa Albanaca koji nisu iz tog sela, koji su bili mnogo stariji od njega, napali su ga zato što je Srbin. Jesu i to njegove komšije, on znate? Ne poznaje ih. Niko u selu ih ne poznaje. Čekaj, oni su došli? Oni su tu došli. Pokidali su mu krstić i pred njim gazili. Dečko je ispričao sve šta mu se desilo. Ispričao je sve šta mu se desilo. Ispričao je sve šta mu se desilo. Inače, Gojbulja je selo i mesto koje je i tekako na meti napada Albanaca. Ko je njega zaštitio? Došao je komšija i tek, dakle, kada je stigao komšija i video... I to Srbin ili? Jeste, šta se dešava, ovi su, dakle, stariji Albanci pobegli. Ja sam se čuo te večeri odmah sa ocem, koji mi je rekao da je u tom trenutku bio u kosovskoj policiji da da izjavu i na to znate šta su mu rekli? Da tu nema nikakve vrste etnički motivisanog napada, već je reč o vršnjačkom napadu. A zapravo nije tako, jer su stariji od njega, oni ne idu u tu školu, niti su iz tog sela. I oni hoće da predstave igrala deca fudbal pa se pobilo. Znači, Gojbulja je mesto gde Srbi i tekako stradaju, tamo je već oskrnavljena naša crkva više puta, oskrnavljeno naše groblje, napadaju naše ljude, iste situacija sa Babinim mostom i još drugim mestima. I sve vreme ponavljamo i govorimo da upravo u tim sredinama KFOR mora da pojača svoje prisustvo, da pojača patrole, zato što bez toga, očigledno, Srbi su kao glineni golubovi koji su na meti napada albanskih ekstremista.
Incidentni na Kosovu i Metohiji ima ih sve više. Vi ste rekli da je ovo 70. po redu incident bio sa dečakom. Ovo je baš bio za Vidovdan, kao prigodno. Mariću, u prošloj godini kada je bila korona, imali smo 80 incidenata u toku cele prošle 2020. godine. Sad smo negde na polovini godine, prošli smo koji dan više od 6 meseci. Mi skoro imamo isti broj napada kao što je bilo cele prošle godine. To vam govori da između ostalog dolaskom Aljbina Kurtija na vlast se pogoršava situacija na terenu, imamo mnogo više incidenata, mnogo više napada. On u svojim izjavama ohrabruje svaku vrstu ekstremizma. On ohrabruje sve i tim antisrpskim izjavama da neće sa Srbima da razgovara, da svako ima pravo da protera Srbe sa Kosova. I to kada govori, a valjda podstaknut onim što je rekla Viola von Kramon, da političari iz Prištine treba da idu na sever. Dakle, on kad je rekao da mu se prohte može da ide na sever Kosova i Metohije i da u odnosu na sever sve je spreman, jasno vam govori da ne prođe dan da oni ne prete. A mi ih samo molimo da ne prete i da ne ugrožavaju bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jer ovo nije ni 99. niti je 2004. godina, niti 95. godina, jer neće se više ponoviti niti Oluja, niti pogrom. To je ono zasigurno što je predsjednik Aleksandar Vučić jasno rekao i zbog toga naš narod i toliko veruje svome predsjedniku. A s druge strane, dakle, oni neka dobro razmisle šta rade. Vidjeli ste izjavu prekjuče zapravo, gradonačelnika Srbice, koji kaže, on to, da ga citiram, kaže, jedino Srbija i Rusija ovde nisu dobrodošli. Znate, pre 50 godina u okolini Srbice je bilo 52 sela. Od toga 50 srpskih, 2 albanska. A danas situacija je obrnuta. 50 albanskih i preostala 2 srpska, Suvo Grlo i Banje. Vi znate, odatle onaj Milan Kovačević sa šajkačom, ako se sećate, onog mladića iz Banja. To su inače 2 sela koje je i predsjednik Aleksandar Vučić, kada je 2018. Posetio prostor Kosova i Metohije, hteo da poseti, ali kada je došao ispred Srbice, njemu su postavili barikade i gotovo zapalili gume i životno ugrozili bukvalno predsjednika u tom trenutku, ali predsjednik je želeo da ode i da poseti ta 2 srpska sela i da poseti svoj narod koji tamo živi i naravno pomažemo taj narod, ali oni žive izolovano, potpuno izolovano. Izolovano od strane Albanaca. I malo pa se dešavaju različiti napadi, pljačke, dakle, kradu im stoku, mehanizaciju, prete. I sad u toj i takvoj situaciji imate gradonačelnika Srbice koji kaže da samo Srbi i Rusi nisu dobrodošli na prostor opštine Srbica. Pa čekaj, pogledaj ti samu etimologiju naziva toga grada. Pa sve govori čiji je to grad. Šta se dešavalo sa manastirom Devič koji je spaljen bio do temelja? Evo i sada tamo želimo da sagradimo, odnosno pored manastira se nalazi i manastirsko imanje gde smo odvojili sredstva da podignemo zid oko manastirskog imanja zato što šta god da se posadi, Albanci to sve, dakle, uništavaju tu letinu. U takvim uslovima danas Srbi žive. I zato je važno da razgovaramo. I zato je važan dijalog. Jer koliko god da je teško... Jako je nesnošljiva situacija. Razgovaramo u Briselu o teškim temama, bolje da su te teške teme za briselskim stolom nego da ih imamo, da imamo incidente na terenu kao što je bilo slučaj sa Nikolom Perićem i sa... Ali Srbi, bez obzira na nesnošljive uslove, se ne iseljavaju. Natalitet Srba u Kosovskom pomoru je veći nego je za Albanaca. Jeste. U centralnom Kosovu posebno. I zbog toga smo, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, izdvojili određena ne mala finansijska sredstva da pomognemo naš narod na Kosovu i Metohiji, tako što smo izdvojili 200 evra za sve nezaposlene i 100 evra za sve zaposlene, za sve penzionere i za svu decu.
što je posebno važno. Što znači da jedna porodica koja ima 5-6 je ovom finansijskom pomoći negde ostvarila isplatu otprilike 700-800 evra, što nisu male pare i tekako znače, pogotovo u Srbima južno od Ibra. Zašto je Nenadu Čanku zabranjen ulazak u Dečane, odnosno zabranili su mu da prenoći u Dečane? Ne znam, to morate da pitate eparhiju Raško-Prizrensku, Igumana Savu Janjića koji nije hteo da se vidi s njim. Episkopa Teodosija, igumana Savu Janjića, svakako dobro da mu nije zabranjen ulazak na prostor Kosova i Metohije, jer nama zabranjuju stalno ulazak. I mnogim ministrima, i meni više puta, zato što idemo da se viđemo sa svojim narodom. Šta misliš, da li je rešenje da neki pojedinci idu da se viđaju sa Kurtijem, da prave neku vrstu dijaloga kakvog nema u Briselu? Da vam kažem, jedini dijalog koji je moguć, jedino rešenje koje je moguće jeste u okviru jedino uspostavljenog dijaloga na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. godine. To je, dakle, dijalog u Briselu. Rešenje do kojeg može da se dođe jeste ono rešenje koje isključivo uključuje kompromis. To podrazumeva da se nađemo obe strane na pola puta, da podjednako dobijemo ili podjednako izgubimo, ne da jedna strana sve dobije, druga strana sve izgubi. I to je jedini način da se dođe do kompromisnog rešenja. Da se dođe uopšte do rešenja. Jer bez Beograda nema rešenja s kim ćeš za ti razgovarati u sredu? Prostor Kosova i Metohije. Ja ću u sredu da razgovaram sa prištinskim timom, sa gospodinom Beslimijem. Beslimi je pregovarač kao i ti. Koji je pregovarač na tehničkom nivou s prištinske strane. Naravno, mi idemo sa našim ekspertima, pripremili smo se za dijalog, pripremili smo se sa svom potrebnom dokumentacijom, idemo tamo apsolutno spremni, pripremljeni, poznajemo svaku temu u prste i borit ćemo se za naš narod, za naše interese, ali borit ćemo se i za kompromisno rešenje, jer je to važno. Važno je da razgovaramo. Koliko god da je teško da pregovarate sa Albancima, svaki put kada pomislite i na Dragicu Gašić i na Nikolu Perića, znate da morate da pregovarate i na kraju krajeva zato nas je i narod birao. Hvala vam puno, Petre, na ovom gostovanju. Sigurna sam da su ove informacije bile značajne za naše gledaoce.